Adi ngudang sebar bengong pedidi ngetelang ye mata pitain beli usap ye matane dengan kenyam manis adine aditan sida nanang sebet adine pedidi ceritain beli rasang bareng-bareng dengan kenyam manis adine Subani adi nyarita keresep suba beli untuk adine kalain tunangan di demare beli merasa ada bibit resna sane mendek ringatin beline di Subani kalain tunangan itu mare beli merasa ada bibit resna sane mentek ding hatin beline aditan sida nanang sebet adine pedidi ceritain beli rasang bareng-bareng beli misade nulungin adi di Subani adi nyerita keresep suba beli untuk adine kalain tunangan mana merasa ada bibit resna sane mentik di hatin beline sane mentik di hatin beline. Ayo guys, sukses semua.